Kakasi Students Union is Jain Hill District Unit mentagasngi hakajing kandu mat ke DGP kejela kakong ainong rang bandawa banbu ya kerdop talasi mender hakasnong tongseng nesuna perdi kenang manlak mantela kami rung kami ki mender sekejela apakran siklat pathai kubor General Secretary keseng KSU uba KS Susyang ulai tu panakeleng ke DGP kalakular ban simkia ya kene bat kalakular ban lum ikinong yalam bat nakamenta banyakran ya kene kejing dawa keseng Convincing community trong cả cái CCIB mà CCIB cái như thế mình đi có đồng tu bộ CCIB cái mình cái bài của tu hắn re các cũng cái tiếp mulu mula jangi convincing kalau ya nang na po senang borsara mo nang na po senang borsara hadu ban po station horoi bat hingga ya te kumbalong kum ka anh mo wachis pa san thoyak ka dia bandon ka fencing kaput ka boundary sepat ka India te ka fencing ka don storok udat te kata kan ka jintit no te toh ngin sa pha mo ngiram ki video ba ngila yo proof ba ki kiu te dan ba PE ba ka fencing ka long kum ne te don ki pipe ki belong ki home pipe ki ba ha be pelai itu umma ya karap itu ka fencing ko ba slayum ti ki kabel ki clip se lihat itu tang mani bandung te ki rung la rung te nang po home pipe nang ta kiu na jurang ro kata kare ka jiun to jike te de na kata ong ba balai ki bisap ki song hana sang lagi balai ke sarkar ka kran pha ki te ban isto ban song to po home pipe ke ban pe je ke ting ban to jike kata de ka jiun to jike bisa ni la ring ki prof ki video bar ki doro Mana ada kejadian kayak yang kejadian nomor ba idang su yo phone ne phone perlo bang kadang kejadian buntam ta ti jakane ni pat mang ba ban tai kadon hi tang ba kunun mai mo jingkar na ba pat da tipa ta te nang ne min ya ni hapan le ste ban ta paket na kai kadau kunun jiro kan no ji jiro ti ka mentah hin pat la ban mo e cuma kedap. kadon bi ya kene pi bat i DGP jangi rakyat teh layu i video kila kali ini iru yang ba nyempat titip hak tu inda leban jure bah ban pe kai ka junang tu te sakwe ngi ko bani ka kene ki banai balatat minta bani kendu ya ba perston bandawa banbu ya ka anti infiltration gap hapo khap chnong sona pudi ba tong seng narpo tu te akajing kendu ba jongi ba perston yong ba balai bidan kami ka kani ka infiltration gap namar ba kadon ka district task force te balai kam trikam se ka district task force po champe balai bin kedo ofisi tingong ba pek ka district task force karan kami kani ka anti infiltration gap karan kami namar ka kani ka anti infiltration gap kan siap ki ban rung be angi hasora te ka district task force pate kalau ayu namar bala ki tu ki barjal wal ki nongwe ki yo bandung sport karkhana semen plan jungi bran situ sport nang po ki yo bandung sport long te kasem singai te baha bandung ka anti inflation gate hachnong sna pori lene ha hang tu hachnong ha khap snong tong sen marpo te kata he kata ra ni utangi pau yang mat jong DGP ban ada dua teng now ni ba perstum te ba perstum ong kunta te yakane mo ong sen ngan sa karena kena kampur nomor dua sah banten ka infiltration gate nomor pi dan tangar di infiltration gate infiltration gate ko po isentia kawe harta syara kawe ha umtara sing lomo ba mentah ini banten ka katu ka infiltration gate ate po umtara pi hajing sha ka infiltration gate umtara ka de bandan hasino sona padi hakap tong sang batno sona padi balai nomor inong we di karbanglis dia bandung tu sebab kisaman plan nomor kisaman plan tiki kidan sini seden saban poi umtra ta ha te ka bahaya bandung ka we ka inflation gate hang te ha sna pare lene ban bos nan hang tu hajaka bandung bisa pindah ini kin bisa maban song ki plit ang tu teng kamba ban sotu ka ikan kana paranya prasi te ka jimbo kin bisa kalau kumban peniap ini kan te kata jindwa na DGP ong kisan saya karena kana Sama ketiban ultra kerja seperti baik kalau kita bahas nanti tapi baik yang bandar
nyong bandon ka infil jaket hasnong sama perdi na kapot tong sen to te ya kata kaji pengkere adun ki pengkere ko utarane ki duan tamai ra ka bai nti kata tabangi nama bandon ka bai